عبدالعزیز محمود یونس برپرس پیوندین گشتیین هسده یه هریما فراته ج عمودی الگلمنه. برز عبدالعزیز بخیراتی كيف خوش ملتدبي ميفاني منج عموده بالصالان وبعشيرتين رقي رايين عرب ركاركر تجي الوربوي وبهفرا نان خار آف وخار دنا برا ودا نانو خيهبو والروجا كي باور دكركوه لوا غدري بكن ام سپاسی اواد کنش بود تبلیغنا برنامه گیوه وقتنا ام نل رقاتنی مانه ام ده جبهه برقار ده حمله دمشینه که علاقات تکلیه بقصد درجه سریکانی حتانی که رقای حتانی که بنبچه حتانی در حافره لحر دری مکار کرید ناب عشیره عرباته لگور نرینه ما لگور فکر گو ملسر کار دکن ما تجاری باوری نکردی و نه آنام جی باور دکن گو عرب بشتی کوی خواهیم بمره جبر گو ام دبیجن چه لگور واقعی گو ما دیت و ما کر ما جواکک آواد کر لگور وی جواکک گو ما آواد کر ما ماجیک و ذهنیک ده بگهرن او ذهنیت گو کرد جروجا روج ده حرکت کردی حتی آن گو هیه چه پارتی کردی گو هیه تجاری نگوتی ام تجی عربانه تجاری نگوتی عرب جی تجی منه گوتنا فلسفه و فکرک هبود ناب عربانه او فلسفه سلطتی یا انظمه قائم حکومت وانی گو هبون حکومت امنی شوفینیزم گود حول عند ملت کرد قربکن ملت کرد ثقافت اوی کنتوروی تشتوی گشی امحا بکن لگور وی ذهنیت ماجی کارک دیناو عربا دکر مرولک دداخوا مد گود امی کاربن وی ذهنیت عربا بگهرن امی ذهنیک نو ذهنیک گوگه هفبش گو ام کاربن به هفر جیان بکن دو سوریه که دموکرات سوریه که نه مرکزی سوریه که گوش هر کسی ربه براستی لگور تشتی گو مدید وقتی گوتنا گو امی بیشنه انو عجب عشیر عربا گش دجی ما درکتن و عشیر عربا گش بون دجی و امی بیشنه ام ظلمی دکن عرب حتی آنا که پر جوان دناف کاری مدجی هنه و پر هنه ایگو به مر کار جی دکن لی تشتک هی دوی مرحله داویده جی سالا گو ما کار کر ده 5 سال 6 سال حزب بعث حاکم بعثی گل سوریه بو بود حاولان حتی جوان به کردا امحا بکه مکونات سوریه امحا بکه کسن لغور عربیت خواه یعنی عرب شوفینیزم خواه تنه بهلن سلطه خواه امنی لسروی اساسی جی او ملت هات ترویت کرن حتی مثقف عربی مثقف او ميشيل كيلو يدن افكاسي جو مجيوان ماجيكي مسيحي بون مالي نريد روجك دروجاده بون اخوان مسلمين بون بفكرك سلفي دفكرن معارضه سوري جو روجا خده اساس دشي رجيم بو جنشتا كيف قشبو ديزاين سلفي لغور في اساسي جده فتره داعش هات فتره جيش حر هات في فتره قش يرول لك خوي سلبي دناب جواك عربي دليل جواك جهف خست باشا كاك عبد العزيز لغور في وكايزن سوريا ديمقراطيك والكدري شاشيكر از دبیجم شاشتی کسی که به شاشتی تینه یگو کار بکه و شاشتی جی بکه و ام لگور ریبریا خسر لگور کسی گو گوی فکر سی خود ما کار کرد ناو جواک عرب ده و ناو جواک سوری ده مال سر اساسا کی رخدانین گرک ام تم اساس بگیرن لی ام تم دبیجن نشاشتی که گو ام حرکت کردی گشتی تفگرا کردی گش تف جانب پیادی و تف کسی گو هنه و ام هسه دیشی خو وقتی گو بگین مرحله که گو لیبورینا خواج ملت خواج جواک خو بخوازن و نشاشتی که بل گورنری نمیده جبر گو شاشت کسی گو کار بکه و شاشتی بکه راستی دبراتیک خود از دبیجم ام پر شاش شو بنت گلک تشتاده جبر گو خواندن یک می سیاسی از دبیجم جوی مرحله و نرا خاطبه هونی وقت قصده جبر گو ما دنرینی خود بردوام بك زي برسا كدم بك هوالد البخين أريكك البخين يعني مثلا أمي بيجنا ولا شاشتي يا ما قشتي أم كتنا بن باري شاشتي دجاز بيجن برك أم زلمي الخاجي لكن وجواك جي زلمي نكى وكسن ديج زلمي الملكة جواك شاشتي جو تشيبون أو استراتيجية الدولة جهات جهرتن جو حول و جواك قول باندنا كي بر
قلبين جو هلوستي تحالفي وهلوستي دولتها وامريكا وك هلوستي هر دروجي داوي بوك حوالي مظلوم قوت جنرال مظلوم قوت ونائف كاري جو ام كتنا هيدي ليه بشتي دير حافري جوهات وبيمانه قدنا ما وانده شيبو جو طبعا نكاري منه ليه تشتي لو برشاوات شيبو جو ام بكشن حتى خطر رجيمه بريغو بري هر بشاندنا رجيم بحث جو ام لور بجيب بن و تحالفي و امريكا جو كت خوش بردا عالي و ام خستم بن حمله كي جراندج برفي اساسي حتى شرع دبيجي شي دبيجي حتى شرع قوتنا كي دبيجي قوتني خد دبيجنا مدبي هوالا جي دبيجن چما و اريشكر مانا بيمانه قد نعمها بود بيجي الحرب خدعه يعني المجيه هنا مجيه حرب خدعه المجيه غزو كاتن ضاف ايش كاكي عبد العزيز مثلا شروان كرد ين ما دما كجرقه كشيان ريلوان هاتن اقول باران كرن شهيد بون بريندار بون كي بون مثلا هون بشرج رقه دركتن تمام لي ريل وهاتا قرتن ريل شروان هاتا قرتن شهيد بون دريده كي بون ينكو ريل وان قرتنو او شهيد خستنو بريندار افنك جوان دي منانن راسته از كسكي تمام هفال ادناف دابون ساعتها داويده ام جرقاي هاتن بختي ماكشان از يك جوان كسي قدنا كرواني هفال جوان فجريان ما دور 7 ساعات شركه ريال سري حتى جوان بيانا فيدكي كسي جو بيجي كسي سيفيل وعادي دركات سر رياضه از بيجم ولا او از بيجم بتشكي نال رولا خاناليزه راسته او شر او كسي جو دركات بيشياما او كسي جو ذهنيتها داعش يبون او كسي جو وقت دجي عليك دجي شاشتي تشبو ارتشا تركي جو اندامي خا اندامي او فصائل اي ابو عمشه يدو يدن جو درخستبون خاب جيكربون كسي جو هوالج ديريكشان كسي جو عليه ديريفه وجاليه اول ملي افي دنده جو درباسون او كسنا ريغرتن سلاح جراند داسوان دابون دوشكابون 23 بون شركه كرن نشريغو كسي سيفيل بكن كسي باشا كسين كو بريد نوفا ودابون دناوان دجي خغرتبون باشا كسين كو بريد نوفا ودابون لدجي وسلاح را نكرن ام بيجن ناد بيجن بلكي ويد نوفان دجي هبنج بلغو فتره رجيم هلوشيا هتشي بزانابونه كي كاري خكر بلكي كسر خو تنظيم كرن دناف هوا دناف ارتش آمده كسر خو حاضر كرن آماده كرن شانه خو دناف بازارات بلا كرن لگور گوتني شيخ وان او مزني وان گوت بيجي ما 4000 اندامي خو لهندري رقا و در دور رقا ده ما بيجي كربون دناف سيفيلات حتى چند دقيقه داوي از هندري رقا بعربه خود ماشيم تا کسی بود بیجه تنه د جامعه خود بانکرن وقتی گو بانکرن درکتن او کسی گو شارع جامعه وان به ذهنیت داعش بانکرن او مزگفتی وان الله اکبر دورده او کسی گو تنظیم بون ده هندری بازار درکتن زاروک درکتن جبر گو حاضر بونک جیر ببو جا آشش هتشه جوان کسی ایگو به عقلیت رژیم حتی ابن که بخوین كسي جو بري بريجيما بعث ربون او ذهنيتها بعث سريوان دبو او كسنا نشتكي وقش بونه هوالي هاتشي باش از تشي كده ببرسن او كسنا كسي نقول سر ذهنيتها عنصرية عربي قبول بونه باش نا هين جي تدسبي كده جقوت هين جي عرب نوفا ودا هنا هون ناترسن يعني جي هون تخميناكن كو او جي وكوان عربين دن رابن جنوفا ودركفن ولدجي وبن كقدر وخوي مشتركو ام شردك من آوادك كسي جو بري دنا مده اي كسي جو مرجيا حتى جزيره وسلاحي واند دستي واند وشكي واند دستي واند وحتى فيدك جيان ازي نباور بمجو او كسانا إخانتي بكن جبر جو إخانت كربانا وغيري خا باش تفجر يابانا اللي اف كسانا مان كقدر بخوين از كنت يعني جوهري جرك مرة بيجن تناسك شو قد أمريكا رن بيجن عرب قش خاينن وأمريكا رن بيجن كرد شي قشتك
راستن امریکا ایرو گرک ام وی خطابا کراهیتی خطابا حقدی بحاولینن جه مجی خود درخن براتیا گلا براتیا کردی حوالتیا یکونا کردی بریز کرنا وی گرک هبه گرک ایرو مرل گوتنی سروک مسعود برزانی سروک نچیروان برزانی جنرال مظلوم حوالی میدین یک گوبه خطاب براتیا کردی آخرین یک دن مثلا سروک نچیروان دو تجربه کردستانی چه نابل روجاوا جبو چه بیجی چه نابل روجاوا جبر بو ایرو گامل کردستانی بگرن بلکه ام میوان کی عرب ببینن بلکه ام کسی کی ببینن گوهات بعد اوتیل ادرات کتیه او کسی کی هاتیه کار کید بينما لجمال روجاوا گندك كردن گندك عربن گندك خالو خارزين ناف هبدود بلا بويه جروجا روج د مخوديتيه راست ام د مدارس بعسيد مزنبونه د تجربه دناف عربات مش مشيانه عرب دناف مدني جبري اساسي كرك ام اساسي كي بيقرن وقت قلتنا قدو اكرم محشوش اشتر قلت خالو وقت اكرم محشوش اشتر دو خالو تجيبو خارزي او خالو خارزتي جرك لغور واقعك راستي بكرن وام يه وقت اكرم محشوش وجبوري يقول حسكي ببريا خسر ساكنين وبراسنا باجاري خال ساكنين جرك ام لغور اساسي كاري خال باشه تشتكيدن مثلا تلرقي بوي بربرسكي بلندي هيزن سوريا ديمقراطيك بوي بربرسي بيوانديان بوي باش تكون رقي دركتن قالك مالباتين كرد للرقمان روشوان شاوه كاك عبد العزيز لقورك وام دبيسن قالك خرابه تينيش كانجا كرن رافاندن دزين هون اقاداري وانن هون خودي الوان درت كفن راسته هوال راسته پر بن ناوی پر بن ناوی انو وانا کردی قصدینه وانا اندامی قصدینه ایریش لسر پر مالبات آن چه بو جبر اویا ذهنی و ثقافت هات شی ذهنی و ثقافیت فصال عمشات او کسی گو به ذهنی کرن راستی ایریش گلک مالبات می کرد کرن لوی داره وقت مثلا بری درو جای گرتون دگوتن اویا ای بوزان اویا جوانی شورش کرد اف کسای نجوانی شورش کرد ند ناوی زیدیش بلي كي ملاتي ماي تاجره لوريكي اللي قاستن ويقرتن ويخصن بن باري مخدرات وجواني شورشكر وافتش مشتي واده اريشي مالباتنا كرت كرن راسته هنك مالبات جيقرتن از بخوا تكليم بوان مالبات اگشتيره هي ام دانستندني خو بوان كسي ماي قولوان دراماي دبين اموان درباسي فردكن وقال لك جوانجي حتى انا كاهين باراستيني كسني جوان بالشكل عام بالشكل عام او هيزيغو درباسي هندري رقايبون او هيزيغو درباسي هندري طبقاي وامبون جالي ملي حلبي ده جملي عين عيسى ده جملي جوج ثقافتها اردوغان ثقافتها هذا شيوان براستي زرار بيان الملتين راس قالك سباس مولوتوفا عبد العزيز محمود يونس برپرسي بيواندين هسده یه هرما فراتش باجار عمود روجاوای کردستان مرابی زور سپاس سپاس